Wat hadin bo menteri rangba ka jela Manipur UN Biran Singh ulapha ki bor penya district ka Tamenglong bat Jaribam district mensyamsnam ban kendang na phangai ki brio ki bawan ban kentur port bi an hado upot usam basong basa ki khasi hapo ka jela Manipur nakal yang jogi bor penya district kim syam lalei e bat le se dei namar ka jing bam syam khia basami biang ka jing kentur daki bangali bat ki wei Habai keren buk samla pol silau beri dukot jong Khasi Students Union ubasong basa hak snong Khadigar hapo ka jela Manipur ulayathu bakate ka jingsha sho urang ba snong Khadigar ka dei namar ka jingbam lei e jong ki bor district ban kendang ye ki beri ki bawan kentur port bi an Tugas ni pump Sunday sket ngata emore haga thau ngasni meklianga tang kat ke jing ti buyo na ke ha snong songsa ki bru snong I Khadigar Khasi to ki kinaga ki rong mei I wo pansa ki cheyung aryung hathau yong I khnang ba ya kar changi yo erap ki kam ki hills people abo Manipur te manda erek ki ka signboard snong yong ki potoi ko Khadigar gayung long one ki meitei but tangkhang gi ka tampia gi ka de man percha gi ni gi rong mei man percha gi ka te jing illegal work yong ki te hite por tabakti gi meitei gi but kanjat gi but bok gi but li bunjat li gi hado lai gi hospital te gi rong mei naga arnut gi para hilsong gi kantu de mi khatbi banai ba wan ka KSUC cha CM Yong E, but the Rayu CM, but Iwik, all the encroachers in Khadigar Khasi village. Tangkatipan ban le, kedisi Jiribam, but kedisi Yong E, Ketamenglong, am Chimkiagi, but remember Poi, Tang Pai ki ka thau le, remember Poi gi, Poi Pai ki ka rele gi ya. Khadigar katepatit ka thau yang ka 100% sa so 50% hot. The encroached dagi maite but ki Bengalis semua Khadigar yang sa so 100% so kulmar natus ni to one ki maite but tangkhang gi ga signboard yang ite ki para hills yang i wasong sa Khadigar Khasi tempia tangkhang ga mana percha gi de kata jingle illegal work yang ki ite por te maham ki te ki maite ya ki te ki para hills yang i Manipur nagarong me maham ki but hado kenjat ki but hado jokhom ki do phat yang ki hado lai ki hospital de ko dus ni dia je FIR de chu OC yang I sub ni Tamenglong district Tausam subdivision but de FIR is okay takate pan le hado kate kasni amra 1 ki but lim action ki OCM ki Nakalyang jong samla Donald Thaba ubari General Secretary Khasi Students Union sengkme ulayathu bahalor ketiga jingjia nakalyang jong kaseng kalapan kejingerap nakaseng All Manipur Student Union halor ketiga jingwan kentur port jong kibriyo ki bamdei ki riulum di gani kejingja hapo Manipur kamdi dah Manipur ni man lagi jakaki berhajelar ni Khasi sya tombor Assam ne hei ru ki isu galen penbej Mizoram alam ni penbej ta in the process di kejing apa Manipur pada kalong ba macam senam yo reports ba kadan ka jingsha dakhal jingsha encroach jong jaka jong Khasi di lai tali kisnong Khasi beron po Tamenglong Tamenglong district berkawai po Jiribam district ini di district border Wiwei di kejing geran kejing wan Wijabri Bengali bas nang ban ini jaka lamar Khasi ki dan jaka ka bahe ba yang kirap tempo, kirap kuai, bagi kirap rubber, kirap. Ini jaga juga syakri pada kapor. Te kadang ke intimidation dulu, nomor ba kita gini ki Jibril Meitei, Manipuri bagi orang pada po Jiribam, dia akan support ini ki Bengali. Di macam senam hau penai mi, macam mang ilalit po Manipur, ilalit spot inspection di Kisnong Khasi, ibalong affected. Tinggal ilalit ilai i kejing baru, tinggal Klamon Pai sini ilalit do direct po Impal. Buat appointment Chief Minister juga Manipur mengilayo. Di hari ni kejeng keren ngila partai ngila peni, mari Khasi ngila peni ba maki gidi tradisional bo ka jela Manipur nomor
nadu ki por British ki la shong la sa po ni jela Manipur but ila peniru ki satar haba ki peni ki land patas ki bla issue daka British government nadu 1936 ikot kisla ki ikot caka dari 1936 Andrei ke Manipur mementah pada longkam ai pada ikut Islam. Kini ke bu jing shibun dan kalian ku chief minister pada wide assurance pada ladat ho Eropa dan direct eu DC juga kami belong bade ban evik kendang lu di nomor sabe ani ki jaga kasi. Tinggi lalit nak tu janmit lai kemen boro ki no sunong kasi Manipur la kemen. Andrei menci singi ni yo kini ki videos niyo phone call lagi kasih juga di Manipur yang ba kena encouragement kelasang long agresif kelasang long violent naba ka keladon kejing syak takti jung bae snong ramba snong juga kedagar kasih village gini di Bengli si hadin nang ta menit mencisni kedon kejing syasyo di naga di snong tu hi lagi jeng bermitei berkedon kejing berengan berseru kasih ba bisa pemedai tradisional sini berkelik no asypo mengalaya de kini kala pen kila pen so ini bat ni hi hak tu mir cuma si ulei hi ngila phone nomor marsh Manipur ki perlok student union ka all Manipur student union ba ngin so iki ba kasi ki long traditional stu kim pendik di nuru dengan bahasibun ba nakaliya ka government ne nakaliya ki pai baru ba kim de ban pendik iki nomor ba ngiru ya ki ya jebre meitei Manipuri nginju pendik seni di nakaliya ka all Manipur student union kala aga assurance ngi ba ka pet ki jongki kasi ki basa sati balong bakala ya ja de nakaliya ka seng ni hapan perkhat ba ni hapan up ketukan ni por ba la da kamla ni ti kemudian ni hapan perkhat ni kimi gilati pada kulo ban yarap kilat gilati kulo ban yarap kasi jungi kinyo security lan ni da kanu balat gilati ru nang ba kanam dan su ta kanjing penting pensmiet kajing pen sier yagi ba kasi ki song sti dengan shime kabul bagi ni gilat ta por ba ni jungi na por sa por ba la da don kono kajing per jingmut pengi kasi bigi je belu shu di asmis ni di minister ki politicians asam giwan banhiar shini ki seng balang giwan banhiar tadi berki mizur ki wan berkum ta ter ki wan bet yang peta gari ke jem ni peta je indri lo jong kepada ski ki jaka ndreng ni la jui pada bakawe ke jinglong jungi kalong ba spo asam ko spor kasi jingi ki shem jingi ya jaka ki ke shan croach teng ki sha sho shadat ningim jui bagi ni ki politicians ki jungi da bagi bakli sti tang bakam ha apo ka ambet ko usam juga Meghalaya Legislative Assembly kim dan gaji ki ka mun ka tek ila mun kono ro bonong ba ki perkhatang ke political power ke political party jong ki perkhat ke jet ndrio andre le ki di shay ki true statesman atharai ba kim di perkhatang ke ni ka vote bank la jong ta constituency la jong lani tung chuang no wat ka state la jong andre kum ki khasi hi ki di belai intervene ban hiar kal kloy Manipur menyakran bagi bor sarkar Manipur ban ai ga jingeda ka pura ki ba khasi ki besong ki basa shati kata ka di ka appeal jungi lembag ki di bagi tuk kubor fair bagi politicians ki rup pokmat ke jungi kidai ban sim khialam na marba itu ginong bikmat ke jungi ki khasi bagi ni ki brio ki ba sha thambor ki di khasi ni super no tang ka jalla